Mbukeli siluvula ngegiya eliphansi ke namhlanje uhlelo ekhaya jikelele ngemva kwezindaba ezibhlungu zokwedlula emhlabeni kaBulelwa Mtukudana waziwa ngelikaZahara. Lomculi waduma kakhulu Mbukeli ngengoma yakhe emnandi ethi Loliwe. Lomculi wazakhela igama wabusisa abantu abaningi ngomculo wakhe. Igama lohlelo ke ekhaya jikelele kade mina nguNoxolo wakwaMwali uMantshiko Ngacoshi ihlaba nganemhlophe qwa intokazi yale undini esishampu sesifundazwe esidala. Angihambi ngedwa ngihamba noMadlongothi uKholosa wakwaLubisi. Ewe injalo Mbukeli masibulise namhlanje umhla we-10 elinesibini kuleyo mnga. Nyanzelekile kaloku Mbukeli into yokuba sibulale ngoba sibulele ngokuba sithe sanako ukulibona olwanamhlanje usuku ngokuba kaloku bambi abalibonanga. Ngalentsasa sivuka ngeendaba ezikrakra zokuba enye yemvume ezinkulu kweli uZahara njengeko kaloku seyitshila uGqawam uye wabe kanti uyibekile inqawe phezolo. Okumbukeli kuze emva kokuba lemvumi iye yabe kanti ingena esibhedlele kwiveki nje ezimbini ezidlulileyo ngenxa yemiba enento yokwenza nesibindi. Kusapho izalamane nakubalandeli sithi yanga ningalala ngenxeba akuhlanga lungehlanga. Elinye ke Mbukeli lamanqaku esakuniphathela wona ngumba wengqongqothela yomgaqo-nkqubo ye-IFP neyagqityelwa kwisithuba esingaphezulu kweminyaka 10 edlulileyo. Masingene endimeni. Asibheke Mbukeli ehamba phambili kuleli hora. Inkantolo ephakeme ePitoli ithi sasingekho emthethweni isinqumo esathathwa nguMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngesikhathi ehlonza umisuzu kaZwelithini njengeNgonyama yesizwe samaZulu. Awusafulo umzi wakho abantwana bakho bebekhala ubusuku bonke Iliflathele eli limagada ahlabayo imvume ephuma izandla uZahara kwisibhedlele salapha eRhawutini phezolo. Lutshani nginguleno wasigusheshelo umhajo iKwekwezi FM emthonjeni 9 to 12. Siyakwamukela ehleleni elitsha likamabonakude lendaba ezinabileko ekhaya jikelele. Sikhamba nawe nomsebenzini uthinge esikolweni konke okuhloka kuyokuthola zamva nje siphuma phambili indaba siqahe ngezemidlalo ubujamo bezulu ukuthi na uphuma ekhaya wazi ukuthi umbathe njani. Konke okuhloka ngelimi oluzwisisako la ku SABC News. Inkantolo ephakeme yasePitoli isinqumo ukuthi sasingekho emthethweni isinqumo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa sokugcoba iNgonyama uMisuzulu kaZwelithini njengesilo sesizwe samaZulu. Umntwana uSimakade kaZwelithini wayefake isicelo enkantolo ephakeme yasePitoli ephikisana nesinqumo sikaMengameli wezwe sokuhlonza uMisuzulu kaZwelithini njengeNgonyama yesizwe samaZulu. Abameli bakhe batshela inkantolo ukuthi isinqumo sakhe sasingacabangisiswanga. UMengameli wasiphikisa lesi sicelo ethi kwalandula yonke imigomo nemidanti yasendlunkulu elawula ukuqokwa kwesilo kanye nokuthi kwakungekho kungenziwa uguqula isimo sikaMengameli. Ingonyama ke yesizwe samaZulu uyahlonzwa uhulumeni kulesi sikhundla ngoNdasa ngo-2022. Umphathiswa wesebe lezobugcisa nenkcubeko uZizi kodwa vakalise amazwi ovelwani ngokusweleka kwentshatsheli yomculo uBulelwa Mtukudana nozenzele igama lakhe njengoZahara. awusafulo umzi wakho abantwana bakho bebekhala ubusuku bonke Nelson Mandela, Dada Madiba, father of the nation. Nelson Mandela. uZahara unabeluqaqaqa ngokusuku bangomvulo eneminyaka engama-36 kwisibhedlele saseRhawutini. Lemvumi yazuza indumasi yazidalela uthando kwiintliziyo zabantu beli ngethuba ikhupha ingoma yesihloko sithi Loliwe.
Kukholelwa ukuba ungeniswe kwisibhedlele kwiiveki ezimbini ezidlulileyo ngenxa yengxaki yesibindi sakhe. UZahara ukhuphe amacwecwe amnandi ukusuka kwelokuqala elithi Loliwe elakhutshwa ngonyaka ka-2011 ukuya kwelesihlanu Inqaba Yam ngonyaka ka-2021. Wongwa ke ngeembasa zomculo zoMzantsi Afrika ezili-17, iimbasa ezintathu zeMetro FM kunye neNigerian Entertainment Awards. Usapho ke alikabhengezi usuku lwenkonzo yesikhumbuzo kunye nomhla womngcwabo. Nelson Mandela, Dada Madiba, father of the nation. Kawela Makala, so Dada Siwatanda, Ageko Fana now. Kawela Makala. Abaholi be-IFP kanye nezithunywa zamalungu eqembu sebeqalile ukutheleka emhlathuze njengoba iqembu lizosingatha ingqungquthela yalo yenqubomgomo ezothatha izinsuku ezimbili bese kuphela iminyaka engaphezulu kwe-10 selokhu iqembu Inkatha Freedom Party lagcina ukubamba nomhlangano wenqubomgomo. Zilinganiselwa ngaphezulu kwama500 izithunywa zamalungu e-IFP ezizokuba ingxenye yomhlangano wenqubomgomo yeqembu ozoqala kusasa eMbizo Conference Center empangeni. Sesifike esigabeni ke la sinenkolelo yokuthi iqembu uzinzo selifinyelele khona ngendlela efanele nokuthi inhlaka zeqembu zikhona ngendlela efanele. Kwakuwumsebenzi lo esasibekele ukuthi uqale ngonyaka ka2020 kodwa ke ngesizathu sokuthi ke kwaba khona ubhubhane lweCovid inhlelo zethu zaphazamiseka. Amakomiti ke kuyiwona aqondene nodaba lobuya kwezwa kwemgomo belo esebenza ke kulezi inyanga ezu18 ezedlule. Kanti odabeni lwesinqumo senkantolo ukuqoka kwesilo uMisizulu kaZulu ithini njengeNgonyama yamaZulu akukho emthethweni. iIFP ithe izodedela indlunkulu kaZulu ekutheni kube yiyona ezothatha isinyathelo esilandelayo. On the issue of His Majesty the King, we have noted the judgment of the court, and it is a matter for the royal family now to deal with, and we hope that they will be able to respond to it in earnest to provide the necessary stability, and we will accept whatever outcome of that process is concerned. So for us, really, it's a matter for the royal family and His Majesty the King to see how they take it forward. Umhlangano we-IFP weinsuku ezimbili ukubhunga ngenqubomgomo yeqembu uzophothulwa ngoLwesithathu. Umphathiswa kwi-ofisi kaMongameli uMkhumbuzo Ntshabeni ubhengeze ukuba abemibela bali-19 abaveleleke eGaza ngexesha lemfazwe eqhubekayo phakathi kweSirayeli neHamas babuyile ebesenza ingxelo yeveki yentlanganiso yamalungu eCabinet ePitoli. Ungqongqoshe udalule ukuthi iCabinet likushayele ihlombe ukubuya kwezakhamuzi zakuleli eziyi-19 ebezivaleleke eGaza ngenxa yempi. Cabinet welcomed the arrival back home of 19 South Africans who had been stuck in Gaza. South Africa extends its gratitude to the government of Egypt for granting our citizens safe passage through the Rafah crossing into its country. South Africa calls for an immediate and permanent ceasefire and the resumption of talks that will end the violence arising from the continued belligerent occupation and lays the basis and that will lay the basis for a just and lasting solution to the challenges of the people of Palestine and the peace of the people of Israel. Udabini lweTransnet ebonakala ibhekene neyinselelo ngesiminyaminya esibonakala emachwebini afana naseRichards Bay. iCabinet ikholelwa ukuthi ibhodi elikhona njengamanje lizokwazi ukuthola isombululo ngokukhulu ukusheshsha. Cabinet has full confidence in the board of Transnet that they will implement what they've set out to do. They had, if you recall, they've committed with their minister to update the nation every second week in terms of the progress they are making to reduce the backlogs that are in our ports and also the work they are doing with the rail infrastructure. And that's what you need to follow up on. Whether there will be equity injection to the Transnet board, already National Treasury announced, and the
guarantees that they needed to be signed for Transnet to be able to unlock its balance sheet. Maqondana nokhetho lwangonyaka ozayo ungqongqoshe uthe umengameli wezwe usazohlangana nekomishana yengamele zokhetho iIEC ngaphambi kokuthi kuhlonzwe usuku lokhetho. ICabinet inxuse abantu bakulela ukuthi bawasebenzise ngokuwonga amanzi njengoba lelizwe likhungethwe inkinga yamanzi nje ikakhulukazi esifundazweni iGauteng. Iningizimu Afrika siyantula futhi ngamanzi lenqinamba yamanzi sisobala njengoba inhlelo ehlinzeka ngamanzi esifundazweni iGauteng ziphansi kwencindezi. Rand Water isixwayise ngokuthi uma kuqhutshekwa nokusetshenziswa amanzi kakhulu inhlelo zokuhlinzeka ngawo azizukwazi ukuqhubeka isebenze. Uhulumeni unxuse zonke izakhamuzi kuleli ukuthi isebenzise amanzi ngobuhlakani. You will recall that South Africa is a water scarce country, and therefore the call for us to use water sparingly is not only limited to the people of Gauteng, it applies across the country. Kusenjalo okhulumela iRand Water uthi ukunyuka kwezinga lokusetshenziswa kwamanzi esifundazweni iGauteng kungenxa yokushisa kulamasonto edlule. Uqhubeke wathi amathimba ezobuchwepheshe eRand Water azoqhubeka nokusebenza ngokuyikhandla ukuze kusimamiswe izinga lokuhlinzekwa kwamanzi. Rand Water has over the past few months been warning that the water system is constrained due to high consumption across all Gauteng metros. The impact of heat wave continues to result in high consumption above the set targets in all Gauteng metros. Technical teams from Rand Water and Gauteng metros continue to collaborate in implementing interventions that strive to stabilize reservoirs levels and water supply to various areas. Kanti ijaji ephakemeleyo kwiphondo laseNtshona Koloni uNathan Erasmus ugqibekwela ukuba uZandile Mafe otyholwa ngokugqugqisa iPalamente akanokujongana nezityholo bekwazona. Ijaji lenkantolo ephakeme eWestern Cape uNathan Erasmus linqume ukuthi osolwa ngokungqongqisa iParliament uZandile Mafe akakulungele ukulandela icala abekwelona kanjalo nokuziphendulela. Diagnosis of mental condition, schizophrenia, under the heading section 79(4) C in brackets, capacity to understand court proceedings. The accused is unable to follow court proceedings so as to make a proper defense. Mafe watholwa ukuthi unokugula ngokomqondo. Emva kokuhlolwa yithimba longoti bodokotela bengqondo esibhedlela sase-Eastern Cape. Ijaji lithole ukuthi labo dokotela banesipiliyoni kulomkhakha futhi asikho isizathu sokuthi beqamba amanga ngesimo sikaMafe. Lithi umbiko kadokotela uThuphana kanjalo nobufakazi bakhe liyabethemba. He has been declared unfit to stand trial, meaning he won't be able to put up a defense and instruct his lawyers. We are happy that finally it has come to be finalized today, although it's not finally, as we have heard that the defense has indicated that they are going to appeal the decision, the finding of today. Mafe ubhekene namacala amaningi okufaka phakathi ukushisa, ukuvukela umbuso kanye nokugqekeza kulandela isigameko somlilo owangqongqisa iParliament eminyakeni emibili edlule. Ummeli wakhe uAdvocate Dalimpofu uthi lo mbiko awunayo imininingwane eyanele ukwenza isinqumo esingagweba ikhasimende lakhe. Inkantolo yamanje yaseGoli ilihlehlisele umhlazi isihlanu kuNhlolanja icala elibhekene nomethuli weinhlelo kumabona kude umulimo Jubjub Maruhanye. uJubjub ubhekene namacala okudlengula, ukuzama ukubulala kanye nelokushaya. Yengoba liphinde lahlehla lelicala libhekene nomlimo Jubjub Maruhanye, ummeli wakhe ukhala ngokuthi ukuma ndawonye kwalelicala kuphazamisa indlela aziphilisa ngayo uJubjub. Ekuqaleni kenkantolo yasichitha isicelo sakhe sokuthi icala lihlehliselwe umasingana wangonyaka ozayo ukuze uJubjub ezoqhubha umsebenzi wakhe kwezikaqedisa izungu ngesikhathi samaholide asehlobo. Justice delay is justice denied. We're being delayed. But what can we do? Hopefully they'll have provided us with everything that we asked for us to be able to proceed with the matter. Phezu kwalokhu uthi amanye amacala athweswe uJubjub awaphusile kwazise enzeka eminyakeni engaphezulu kweyishumi edlule. We requested further particulars because some of the charges we could not understand or comprehend or being provided with sufficient details in which we can take the matter forward. What are these particulars you're requesting for? Such as, for example, if somebody says been raped, you say during the period of a year,
You haven't said anything. So how do we plead to such a charge? Inkantolo ke inqume ukuthi iyelule ibhayili kaJubJub kuze kube umhla zinhlanu kuNhlolanja wangunyaka ozayo. Sibambe ngazo zozibini imbukeli ngokuba kanti usahleli nathi njengokuba ke sele kuzaqalisa iholide zehlebo izixeko ke zoMzantsi Afrika zenza inzame zokutsala abakhenkethi enye into ke abadla ngokuyenza kokufaka izibane ezimabalabala zokuhombisa izixeko ebusuku sithetha nje umasipala uMbaxa waseBuffalo City kulindeleke kuba achithe imali ekwi-5.11 yezigidi 5.11 million zerandi imbukeli ukufaka ezizibane ukutsala abakhenkethi uqonda banzi ke ngezizicwangciso siqhagamshelana nesithethi salo masipala ukhona kaloku uSamkelo Ngwenya. Samkelo, masikubulise sikwamkele enkqubeni ekhaya jikelele. Ndiyabulisa Kholosa, ndiyabulisa nakubaphulaphuli nababukeli, ndiyabulela ngelithuba. Iyakhwanqisa indaba ye-5.111 million. Njengoko kuzawuchitha imali engaka ukufaka ezizibane, ingaba zibaluleke kangako mhlawumbi ukuba nide nichithe imali yezigidi zerandi? Ndicela nje usicacisele ngokubaluleka kwezi zibane kwaye nje noba ungasinikeza a summary breakdown into yobana le 5.111 million yenze ntoni kwezi zibane. Xa ujonga indleko zokufakela izibane ezilolu hlobo ingakumbi isixeko esifana ngathi esiseMonti nesicimba fana bana zezinye zezixeko ezincinci nezisecaleni eziye zikompete nezixeko ezikhulu zokubana zitsala abakhankethi. Balekile into yobana sibe nayo into yobana abantu esabatsala ngayo kwenzela bakwazi ukuza kuthi. Rhoqo ke siye senze ibudget yokubana sifake ezizibane zibhanyabhanya neza kutsala abantu babe lapha. Asisifaki nje kwizitalato zaseMonti kuphela, sisifaka kunxweme lonke laseBuffalo City, sikhuphe izitalato ezifana no-Oxford Street ne-Esplanade. Kwakhona sizifake kwidolophana ezincinci ezifana noQonce, sizifake kwakhona naselokishini efana noMdantsane. Sihlala inyanga ezintathu ukuqala ngoNovemba yokujonga ngoFebruwari. Kwakhona sisebenzisa abantu abaliqela nabaninzi abazawusincedisa into yokubana zihlale ezizibane zilayitile. Kwakhona enye into ebalulekileyo kule nto into yokubana funeka ujonge nomsebenzi esifuneka siwenzile kuba silayitwa umhla nezolo ubusuku bonke. Eyona ndingamandla ke nesi-investe kakhulu kwelaa cala liphaa elwandle nalapho sinento ebhanyabhanya yiyona ke itsala abantu kakhulu. Uyawufumanisa ke into yokubana silindela umzekelo kulo nyaka kupheleyo sifumane abantu kwelaa nxweme nje kuphela abaphaa ku-300,000 bezokhwela itreyini bezokubuka izibane zethu. Saziwa ke kwilizwe lonke nakwihlabathi lonke jikelele njengabantu abanizibane zibhanyabhanya kwaye yiyo loo nto leyo sisebenzisa imali engayo ukwenzela into yokubana sizokufumana inzuzo esiyiqikelelayo. Xa uthikelela le 5 million iphaa kwinto eziphaa ko-100 million. So sicinga fanele ke amashishini aseBuffalo City nahleli ehlupheka kakhulu azuza nabantu balapha azuza kakhulu azuza futhi ngapha yakokuqonda sesithelekisa imali esisebenzisayo kunye nengeniso. Uthetha apha into yokubana ezi zibane zizawulayita ubusuku nemini phakathi kwengxaki esijongene nazo singumZantsi Afrika ingakumbi xa sizawujonga kwesixeko umba we-load shedding. So umntu mhlambe ngoku uzawuphuma kwikhaya lakhe ngapha akho mbani kune-load shedding ayochitha ixesha onwabe nge-lights mhlambe ezibhanyabhanya. Senditsho uyijustifya njani loo nto ekubeni khona abantu abakhalayo kwesi sixeko ngokuba basafuna ukulungiselelwa amanzi angekhoyo ngapha yi-load shedding ngapha i-crime rate izowenyuka. Sentsho ijustifye kanjani umba wale 5 million phakathi kwengxaki uMzantsi Afrika especially isixeko esenu esijongene nazo? Awujonga imeko esikuyo siqale kule mcimbi we-load shedding uyawufumanisa ukubana izibane esizisebenzisayo azichaphazeli into eyenzeka i-load shedding kuba kaloku kunyanzelekile singumasipala xa sisebenzisana no-Eskom sibe nayo indawo esizicimayo. Xa siku-stage 1, 2, 3, 4 no-5 izibane zethu azikho affected, but xa ilizwe lonke lichaphazeleka kakhulu i-load shedding which is stage 6 nayo la area ayibina choice but nobana nayo siphele siyicima. So izibane esizifakayo i-LED lights azichaphazeli into ye-load shedding. Okwesibini uyayifumanisa ukubana kunzima kakhulu abantu bakuthi abakwazi ukuphuma baye kwezinye indawo abantu baseMonti baye kwezinye izixeko bahambe nabayokonwaba. So ubangaba thina singumasipala sibenzele into yokubana bonakala into yokubana unxweme lwethu lu-attractive kwaye abantwana bethu bakwazi ukubana bebe indawo ezidlala njengale park sisandoyivula
bangele bokuthi lonto le abantu bakuthi bangakwazi babonwabe yiyo lonto ufuma sebana si-investa kakhulu kwi-beachfront area yethu so that i-local tourism yethu ikwazi ukuboosteka. Ewe yonke into eyenzeka kwamasipala iyabhajethwa, so umzekelo imali ikhona imali yokusebenzisa into zamanzi, ikhona imali yenza into ze-potholes, ikhona imali yokuvuka izindlu. Umzekelo last week besinikezela uceba umeya uPrincess Faku izindlu ezi-100 eMdantsane. Delivery yaqhuba ne-lights kodwa zibalekile because uhlunyuka apha eMonti uthethe nosomashishini, uthethe nabantu abakhenkethayo nabafikayo. Kukho nento ekuthiwa zi-Airbnb, so nabahlali bayazuza kwezinto because umuntu ongumama uyakwazi ukubana avule indlu yakhe okanye bahambe bayothengisa phaya kubuhlanti kugcwale. So ayifuneka siyijonge ngekona emehlo elingele, kufuneka siyijonge ngembobo zone, siyazi into yokubana into ye-tourism yinto yokubana yi-economy entsha ngoku nefuneka siyincedisile ukwenzela ukubana sikhulise uqoqosho kwathi abantu bakuthi bazuze. Uthetha apha ngokutsala abakhenkethi, umbuzo ngokuba ingaba mhlawumbe ayikho na enye indlela ebeniwenza ngayo ekongeni imali mhlawumbe kuba iyothusa kakhulu xa izawuthi 5.11 kwaye xa nichitha imali ekufakweni kwezi zibane ingaba mhlawumbe sikhona isabelo mali sazo okanye niyitsale phi njengoko iholide ziza kuphela kungekudala. Ewe ndiyaqonda into yobana uthi ikhona imali ebekelwe umba we-tourism. Xa sijonga izixeko ezifana neJohannesburg neKuruleni baye bona babenyanzeleka into yokuba bayikhathe because of budget cuts and load shedding. Qoqo siyahlala phansi iminyaka lesijonge into yokubana ingaba imali esichithayo iyakwazi ukulingana nenzuzo na, ingaba kwakhona sisenayo imali yokubana siyisebenzisele izinto eziloluqela. Zikhona umzekelo izinto esingasezenzisileyo sizithathileyo isigqibo silibhunga sokubana iintlanganiso zethu asazibambile kwindawo ezibhanyabhanya. Bakhona ziliqela nezinto esizenzileyo ukubana abantu baseBuffalo City abasaphumi besehla besenyuka. So siyakhatha siyazama usave apho sikwazi ukusave khona kuba siyayazi bana imeko yoqoqosho le ingenhlanga kwaye kwakhona singumasipala funeka sisole siyijonge kakuhle imeko yethu yezemali. Kodwa xa usenza into efana ne-tourism ingakumbi into njenge-lights funeka uyijonge nento yokubana ngeli xesha lonyaka ingaba into yobana yintoni into esinayo i-unique iBuffalo City. Enye yazo ke yile nto esiyithethayo into yokubana amalwandle ethu olishumi ayingumtsalane kakhulu. Umzekelo ubunofika apha eMonti ngoku uzafumanisa already sekukho abantu abasuka kwiindawo ezinjengo-North West nakuze zonke iindawo all over the country. Nathi ke ngonyaka qho ibhunga lihlala phantsi lijonge into yobana sisenayo na imali yokuzenza ezi zibane kwaye bangaba siyafumaniseka into yokubana asinayo loo mali okanye bangaba siyafumaniseka into yokubana imali esiyisebenzisayo mhlawumbi iyaphela. Sakusithatha eso sigqibo whether into yokubana siyehlise na indlela esilayita ngayo okanye siyiyekise na, kodwa kwangoku le inkqubo iyasebenzela eBuffalo City nangoku sithetha ngayo lilizwe jikelele kwaye abantu basuka kwindawo bezokukhenkethela isixeko sethu. Ndingathanda utyebe banzi xa uthi iyanisebenzela ingaba mhlambe isebenzela nina okanye isebenzela uluntu ngoba nabazawuxhamla kuba uluntu luyakhala ngenene ngeziseko ezingundoqo ezingafikeleli kubo. Sentshomanyo masipala bathi bayeka bona ukufaka izibane zeChristmas kuba uluntu lunezidingo ezifana nongabikho kwamanzi. Ungathini kumuntu othi kusengxakini okanye kusenengxaki apha eBuffalo City ekufuneka nigxile kuzo endaweni yokuchitha imali engaka ngokufaka izibane? Iyasebenzela ingakumbi umzekelo siqale koosomashishini ingakumbi kwicala lethu le-accommodation, iqala le-restaurant kunye nayo wonke ubani ona ishishini. Kwesibini xa sijonga amanani ethu siyafumaniseka ukubana kulo nyaka umzekelo kweDisemba siza ngoyena kusiqikelela abantu abaphaa ku-900,000 abaza kuvizithela iBuffalo City. So nabantu sinamashishini asemacaleni umzekelo abantu abathengisayo kunye nabantu abanezinto ezifuna ukubonakaliswa whether yi-art or yi-craft nabo bayabasebenzela kakhulu. Leyo nto bendibalisa into yokubana i-township economy iyakhula xa kunjena because into ye-accommodation sector ngoku abantu bahlala kwiindawo ngeendawo, so iyasebenzela kakhulu thina okuhlobo sibona ngalo xa sesijonga umnotho. Leno nditsho ubana bakhona abantu abakhalayo kodwa bakhona nabantu abaliqela abavuyayo. Abantu ke sababona ngamanani abo siwabone kumalwandle ethu. Umzekelo ngoba silayita izibane ngokusesikweni ecawe kule veki pheleyo we had over 200,000 people begcwele bethe kwela beachfront. So yabonakalisa loo nto leyo into yobana abantu bakuthi into bayithakazelelayo kakhulu nabayivuyelayo. Umuntu onengxaki nezinto ezifana ne-service delivery iminyango yethu ivuliwe kwaye amagosa ethu asivale siyiBuffalo City. That's why nakwizinto ze-safety sabe sithe bhazalala into zamanzi, into zombane 24 hours sinemaqela ahleli nje kwenzela ubana senze sure into yokubana nantoni na eyenzekayo sikushiyele sikhona. Umuntu obona i-pothole sinazo i-team
kufuneka usungasifotela usisendele ku WhatsApp usitheke na ku Facebook. So ngiza ukuthi kwicala le service delivery awukwazi ukwenza nje izibane ezibhanyabhanya ube on the ground ungasebenzi. So amagosa ethu azabethe bhazalala siqeshe lifeguards ezintsha eziphaka ku53 senza kangangoko sinake into yokubana isixeko sethu singahombeki nje pha phezulu nalapha xa usihambo sethu senyuka usifumanise sikwimeko eyiyo kwayesigcina bafana bana umuntu ozawukhangethela iBuffalo City uzazibonela ngaye ngokwakhe kwaye nomuntu ohlala eBuffalo City naye uzawuzivela kodwa ke onengxaki nayo lonto leyo funeka nakanjani asoloko eqhagamshelana nathi kuba sisasoko singalali 4 hours. Sentsho with lento itsho into abana abantu bayakwazi ukuthi mhlambe xa benengxaki ze-potholes baze kuni. Sentsho abanye kudala bethu kususela u2014 kungalungiswa imigaqo. Lento bakhwanqisayo kakhulu into abana ngoku suddenly sekuzothiwa nansi 5.11 million kodwa nazi ingxaki. So ingaske ke inganyusa ikawusi kakhulu ingakumbi ekunikezeni uluntu iziseko ezingundoqo. Ingaba mhlambe nizawuzenza ntoni ezizibani ukuphela kwexesha leholide? Sentsho uthi bazizawuhlala elixesha ingaba nizawuzenza ntoni naphinde nizithengisa kwakhona. And omnye umbuzo otshotshenhla kukuba ingaba mhlambe ukuba mhlambe nifumana ezizibani was it a clean tender kwaye mhlambe uba kuthiwa naku ziyebiwa nizawenza ntoni uqinisekisa into yokubana ziyakhuseleka? Izolobe sisungula indlela ye54 million ephakwe lacala lase beachfront. Kwakhona sinendlela ezintsha ezisuka kumcimbi yase airport nalendlela esizenzileyo kwicala lasemdantsane. So ngokubhekisela kwebana i-development iyenzeka kakhulu eBuffalo City. When it comes to isibani ewe yonke into esiyenzayo yenziwa ngokusemthethweni. Lena yithenda eye kukhutshwe ngaphandle kujongwe zeziphi inkampani kuqashwe inkampani eziliqela ezakuncedisana nesebe lethu leza electricity because lo mcimbi okhulu ungabe unoyidrive eBuffalo City uyafumanisa bana it's over 6 kilometers yonke nezezibani. Lento ithetha ibalekile ke ngakumbi especially lento yokubana abantu bayazithuthula ezizibani kwaye bayazimosha. That's why sine team esiku-stand by nje ngexesha lokwenzela bana sikwazi ukuzilungisa. Siye kithi ke xa sesigqibile lo 3 months phaka kuFebruary xa sekuqala ezizibani siye ziwiswe phansi kwakhona zithathwe ziyokulungiswa. Into ibalekile into yokubana senza kangangoko sinake into yokubana senze i-design ezintsha ezibonakalisa ispirit se-Christmas. So minyaka lena ke siyazama ukuzi-improve ezisinazo ngokuyajonga imithi uyajonga i-lights uyajonga i-hotel uyajonga zonke indawo zisemanqemeni nakule baby leap project sisandoyilauncha ezizibani zibhanyabhanya kwaye wonke umuntu ufikelelayo apha eBuffalo City uyancoma kakhulu. Minyaka le siyasizama ubana sijonge xa sizothulile singazi-improve njani na kwenze xa senzele inqemeni lethu elihle kakhulu. Nendawo ke ezifana nasemdantsane they come to alive la township nakwangena naseqonce abantu bahlala kwezalali bendwendwele kwelacala yonke lanto iya-brightness ufumanisa ubana ezadolophana zethu nazo zikwimeko at least impressive kakhulu. 5.11 million. Mnumzana uNgwenya masibambe ngasibini ngexesha lakho. Nkosi ndiyabulela. Bukeli ke lo besincokola naye nguye uSamkelo Ngwenya nosisithethi kumasipala uMbaxa waseBuffalo City kwiphondo laseMpuma Koloni. Njengoko kaloku isixeko sizachitha imali engaphaya kwezigidi ezinhlanu zerandi ukuhombisa esisixeko ngenjongo ke zokutsala abakhenkethi ngeholide zasehlotyeni. Ingaba luthini uluvo lwakho apho ekhaya? Qiniseka into yokubana uyasipalela kumakhasi ethu. Kwangoku bake sibhatala amatyala sithi qhu evenkileni wagungqi. Siphinde sikwamukele mbukeli iwekhaya jikelele sibonga kakhulu ngokuthi usahlanganyele kanye nathi. Iqembu lezombusazwe iNkatha Freedom Party lizosingatha ingqungquthela yalo yenqubomgomo namhlanje empangeni kwaZulu Natal. Lapho ke kulindeleke ukuthi leli qembu elasungulwa inkosi uMangosuthu Buthelezi ongasekho lizobe ke licubungula khona izinqumo zalo ngezinto ezenzekayo ezweni nokunye nje ke okuningi. iSABC ke ijube umhleli wayo wezokubuswa kwezwe uMzondile Mbeje okungiyena ke oyokwethamela lengqungquthela. Sinayeke lapha ocingweni ukuze azosichazela kabanzi ngokulindelekile. Shandu asikubingelele sikwamukele lapha ekhaya jikelele. Sibingelele nababukeli. Shandu, ngokubona kwakho yini iNkatha Freedom Party okumele ukuthi ke ibhunge ngayo? Ngabe iziphi izinqumo okumele xoxwe ngazo lapha? Njengoba sikhuluma nabo ke izolo bakucacisile ukuthi yini into abazogxila kuyo kakhulu. Into ke abayibeke ekhulwini kakhulu udaba lwezomnotho, udaba lwezemfundo, udaba lwezempilo, udaba kwakhiwa kwamathuba emisebenzi. Uzokhumbula phela ukuthi babamanje lengqungquthela yenqubomgomo kusele nje cishe inyanga engathi ezinhlanu ukuthi siye okhethweni, ngoba phela siyazi ukuthi
ngoMeyi liyaphela ihlandla nalokhulumeni okhona kodwa ke ngokwenkambiso yomthethosisekelo bengakungenzeka mhlambe ukhetho lebephathi kaMeyi kuze kuyoshaya uAugust ngaphandle kuma ukuthi iParliament linquma ukuthi mhlambe lwenzeke ngaphambi kwalokho leli qembu ke lithi libona lisesimeni sokuthi ke linethuba lokuthi lingaba ingxenye kumbe lingaphatha mhlambe ikakhulukazi esifundazweni uma kungekhona ukuthi aliphathe esifundazweni licabanga ukuthi lingaba ingxenye kuze lonke ingakho ke luthi alubheke ukuthi lokhu okubalekile abantu baseNingizimu Afrika abakudingayo ngabe likuhlelele yini ingakho bezohlangana ukufakana imilomo namakhanda ukuthi yiziphi izinto ezibalekile eNingizimu Afrika okumele ibheke kuzo njengoba sazi ukuthi udaba lezomnotho inqala sizinda kanye nezokusebenza yikho kuhamba phambili. Shandu bese kuphele iminyaka engaphezulu kweyishumi kwabanjwa ingqungquthela inqubomgomo lapho eqenjini iNkatha Freedom Party ngokwakho kubona mhlawumbe ubona ukuthi isiphi isizathu salokho nanokuthi yini sibanjwa manje. Into abayishilo ke ngoba sibuzile lo mbuzo ukuthi kudala yagcina ukubanjwa ingqungquthela elolu hlobo bathi ke babe nenhloso yokuthi bazoba nayo le ngqungquthela ngonyaka ka2020 uzokhumbula ke noxolo ukuthi kwaba nalolu bhubhane olukhulu COVID i-COVID-19 eyabe isivimba ke yonke into eyayenzeka kodwa bathi ke into ababe sebeyenza ukuthi ke babe sebejuba ithimba labo elizobheka kabusha ukuthi yini okufanele beyihlele kabusha emgomeni yabo into ke egcine ekutheni ke bese bezobamba le ngqungquthela namhlanje kumbe kuleli viki ngani na ngoba isikhathi abesibekile ngo2020 asikwazanga ngenxa ye-COVID-19 okuyiyona eyavimba yonke into ingakho ke isizathu abasibekile ngesikhathi nathi sibahloma leyo mbuso. Ngokubona kwakho Shandu ubona ukuthi amalungu aqavile lapho eqembini iIFP ayamemukela yini uhlabisa njengomholi ngoba phela uye waqokwa imbabazane emahaqa. Uhlabisa njengoba sazi yena umholi weqembu leIFP akukho ke mhlambe okunye esikubonile naphezulu ukuthi ke siyazi ukuthi kukhona phela eqenjini mhlambe abafisa ukuthi ubuholi bakhe buphonsele inselelo kodwa ngicabanga ukuthi into abazoyenza manje ngicabanga ukuthi into abazoyenza njengamanje ukuthi ke bazoba imbumba nesikhathi benzela ukulwela ukhetho ukuze bekwazi ke ukuthi ke mhlambe bephumelele okhethweni sikhuluma ke nababhekene nakho lokhu bakubekile ukuthi kungamampunge nje ukuthi kunabantu abangafuni kodwa ke uzokhumbula phela nathi angithi sineyethu imithombo siyazi ukuthi kukhona vele uma ithuba livela abawuzama ukuthola mhlambe ukuthi ke benqele inselelo kodwa okwamanje yena mongameli weqembu futhi ke wonke umuntu ukhombisa okhona lapha ukhombisa ukwemukela lokho singazi-ke ngoba phela ke ithunywa ezingaphezulu kwa500 namhlanje noxolo zizobe sihlangana uma ukuthi mhlawumbe khona okungahambisani nalokho abasitshele khona angicabanga ukuthi ithunywa zizohluleka ukuveza lokho. Lizokwenza njani ke iqembu iIFP okhethelwa ngonyaka ozayo Mbeje ngokubona kwakho? Iqembu leIFP libukeka uma ngabe uzobheka izinketho zokuchibiyela lokuthi ama-by elections lapha ikakhulukazi lapha kwaZulu Natal liye lanempawu zokwenza kangcono kakhulu uma uqhathanisa nalokho ababekwenza esikhathini esiphambilini naphezulu ukuthi mhlawumbe kwezinye indawo ezithize akubanga lula kangako lithi ke ngenxa yokuthi ke izinketho zokuchibiyela zikhombise ukukhula futhi ke basho nokuthi bazophinde besikhombise nemininingwane kumbe ibalo ikhombisa ukuthi beyiqembu elikhulayo kusho ukuthi ke banethemba ngempela ikakhulukazi esifundeni saKwaZulu Natal okuyilapha abanesizinda khona kakhulu bathi banethemba lokuthi mhlambe bazoba kwazi ukuthi beyingxenye yokusungula uhulumeni kuleli qembu kodwa njengoba sazi phela ukuthi maningi amaqembu abangayo ngoba nje noxolo mhlambe enye izinto engayibalula ichaza khona ukuthi sizobanga kakhulu isifunda siyazi ukuthi iqembu elibusayo ukhongolose uzovula umkhankaso wakhe wokukhethekazwe lapha kwaZulu Natal siyazi ukuthi iqembu elingelesithathu kwabakhulu ngokukhulu iEFF
izovula iqembu umkhankaso walo lapho kwaZulu-Natal siyazi ukuthi naye IFP manje uyabona ukuthi ngempela umbango omkhulu nakuba benethemba lokuthi bazo sebenza kangconywana kuna lokho umhlaba bekwenzile umbuzo ukuthi ngabe lo ngconywana uzoba sezingeni lokuthi ke mhlawumbe bedlulele iqembu elibusayo kumbe bazama ukuthi besondele eduze kwalo. Uma ngabe ke siza odabeni Mbeje lokuthi kudabantwana bomntwana kwaphinda angene nabo abethe basebengena kwisigungu esiphezulu seqembu ngabe amalungu aqavile eqenjini uthini umuzwa wako ngalokho bakwamukele akunankinga noma mhlawumbe kungaba enye izinto esingayibona idinga into kule ngqungquthela. Ukhumbule phela ukuthi lawo malungu ayivele angamalungu eqembu le-IFP akukhona ukuthi into enje akukhona ukuthi abantu abasuswe ndawana thize bazofakwa ba abantu abathatha ngokuthi basekhaya futhi ke ngoba wazi iqembu likhutshwa ngenqubomgomo yalo ayikhutshwa ngokuthi ubani okhona yebo umshayeli walo uyayibaluleke kodwa inqubomgomo ebalulekile mhlawumbe kulombuzo ubuzayo akhona ukuthi bafakwe bavele baqoshwe nje kodwa ba abantu vele abavele beyingxenye umehluko ukuthi mhlawumbe amaqhaza azothi ukugqama abazonikwa wona abazowadlala kodwa hayi ukuthi ngoba beyabantu abasha eqenjini. Manje uma ngathiwa ekukhankaswa ngesithombe sikaHlabisa okhethweni ucabanga ukuthi amalungu eqembu azokwemukela yini lokhu noma ke balivotele ngobuningi futhi iqembu? Akekho umuntu ongazi ukuthi ikakhulukazi kubantu be-IFP akekho umuntu ongazi ukuthi umongameli wabo uHlabisa uzokhumbula ukuthi uHlabisa ube umongameli we-IFP esekhona naye umongameli ongasekho we-IFP uMangosuthu Buthelezi umehluko bekuwukuthi ke ubebonakala njengomuntu obeyizwi mhlambe ekuyilona elelulekayo kodwa ke akekho umuntu ongazi ukuthi okungapheli kuyahlola njengamanje uma kuwukuthi awusebenzisi isithombe sikaHlabisa akusho ukuthi ingoba mhlambe bengamfuni kodwa ke into engangizwe beyishilo mhlambe bazoyishintsha ngoba phela banenqubomgomo yokhumbula ukuthi inqubomgomo ila abanamalungelo lokuthi bengashintsha ezinye izinto ezithize into ababeyishilo ukuthi bafisa ukuhlonipha iqhaza elabanjwa ubaba uButhelezi kodwa ke lokho okungasho ukuthi ma phela kungathiwa ikhanda likaButhelezi alikho ngeke bevote ngoba phela vele naphezu kokuthi umsunguli weqembu wayebalekile umuntu ongasekho vele iqembu kumele liqhubeke ngaphandle kwakhe into ke leyo engingacabanga ukuthi izoba nomthelela omkhulu ekuvoteni abantu nje abafisayo ukuvotela i-IFP bazovota kuyikhanda lakhe noma kungekho ikhanda lakhe. Kunabathile ke futhi abathi izoshabalala njengamazolo ebona ilangi IFP njengoba nje engasekho ushenge ubona kanjani wena? Akulona iqiniso lelo ukhumbule phela ukuthi iqembu likhandwa zinhlaka noxolo. Uma ngabe ukuthi inhlaka usuyibekile izona ezikwazi ukuthi ke zithuthukise iqembu. Kube ke mhlawumbe lokho okushiwoyo kuyiqiniso kungabe ke vele kwankompale ekhona ayisekho ngoba phela abantu futhi sebelahle ithemba into ke mhlawumbe engayisho ke mina ukuthi ngabe ubuholi lobukusele buzokwazi yini ma ukuthi kunenhlukwane ezombono buzokwazi yini ukuthi ke bungalwi kuze kufike lapho mhlawumbe iqembu lihlukana khona phakathi wona umbuzo lo mhlawumbe engicabanga ukuthi abantu abaningi bazofuna ukwazi ngoba phela iqembu neqembu ikakhulukazi malikhula ligcina liba nezingxaki uzobona nje iqembu elibusayo i-ANC ukuthi yini linenkinga engaka ngaphakathi ngoba iqembu malikhula yebo ukukhula kuba kuhle eqenjini kodwa njengoba ukukhula udonsa mhlambe nezinye izinto uyithanda ngoba phela abantu abaningi banembono yabo ehlukene futhi ke banokufisa ukwenza izinto ngendlela ethize angiboni ukuthi njengoba uButhelezi engasekho iqembu lizoshabalala ukhumbule ubevele engaseyena umongameli ube sewumuntu nje obelulekayo ngoba phela uyena owayemsunguli weqembu
uma ukuthi inhlaka zabo izolo ngeke ngakhuluma Hayi-ke mbukeli lowo bekumzwandile Mbeje oyintatheli-ke simkantshubomvu lapha ongumhleli wey'ndaba zepolitiki lapha e-SABC. Omkantshubomvu besixoxisana-ke naye mayelana nengqungquthela yeNkatha Freedom Party ebanjelwe lapha empangeni enqubomgomo. Le nqubomgomo-ke le ngqungquthela enqubomgomo-ke mbukeli yenzeka nje-ke ngaphezu kweminyaka e10 yenzeka. Ubesichazela-ke lapho ukuthi-ke isizathu salokho uthe mabelibuza iqembu lasho ukuthi cha babehlela ukuthi bazoyibamba ngonyaka u-2020 kwase-ke kuba-ke ne-COVID-19 eyayibisivimbela ukuthi-ke leya liqhubekeke kulendlela ukuthi iqhubekeke le ngqungquthela-ke ujutshwe khona umzwandile Mbeje-ke ukuze-ke acoshele uzolokhu nje-ke engena-ke ey'nhlelweni zalapha e-SABC ukusichazela ngosekwenzeka ngaleso sikhathi. Njengamanje nje-ke mbukeli ake sithi nje-ke qu ey'tolo sizobuya emva komsuswana.